Moraš, evo ovdje. Stavi. Imamo danas, čuj, evo još pola sata, ne? I onda imamo ponedjeljak, dan do završenja.
sazi trasferiamo rodopei soldi, tartariosque lati, spergeminiti cani, sazi totali, index giustissime nati, luce ventremura sufficiosa nobis, landis. Kako se engleski kaže kovačev, znate li možda? Evo sad ćete čuti. Dakle, engleski kovač se kaže blacksmith. Zapamtite to, kad dođete u Koprivnicu, kažete ja nisam kovač, ja sam blacksmith, jer sam bio u Crikvenici na dane Arturesa i tu su vam sve stari Rimljani bili i ja sam postao blacksmith. From the beginnings of metallurgy, which was marked by the discovery copper, the 4th and 3rd millennium before Christ, metal treatment represented a great shift in the development of human society. Discovery and treatment of metal, especially of bronze and iron, brought about great social changes. Iron was well known in ancient times, a metal which can be lokalitetima i vrlo su važni jer se na temelju njihovog oblika, ukrasa, strukture može prepoznati razdoblje kome pripadaju. Ovo je jako važno sada da me poslušate. U Crikvenici je otkrivena velika keramičarska radionica iz rimskog perioda sa ogromnom produkcijom raznih keramičkih predmeta. U Arturesu su se proizvodile opeke, dijelovi krovne konstrukcije, podne pločice, ali i kućanska keramika koja je služila za pripremu i serviranje hrane, lonci, zdjele, tanjuri, šalice i slično, od kojih su neki vrlo fine i kvalitetne obrade. Velik dio uporabne keramike čine i amfore, transportna ambalaža antike, u kojima se prevozilo i čuvalo ulje, vino, žitarice, usoljene ribe, datule i slično. A mi ćemo sada predstaviti naravno i ovu keramičarsku radionicu i zamolit ćemo ovog gospodina za kojeg smatramo da je tu kao recimo najstariji, pa ćemo ga zamoliti da nam kaže odakle dolazi ova radionica. Iz Rijeke. Iz Rijeke. I vaše cijenjeno ime je? Boris. Boris iz Rijeke. Keramičar po profesiji? Tako je. Tako je. Večeras šta izrađujete? Još dok nije kolo izmišljeno, znači čista ručno izrada keramike, još kolo nije. Aha, znači vrijeme dok kolo još nije bilo izmišljeno, vi radite sve ručno. Međutim, ja vidim ovdje sa moje lijeve strane, kolo je tamo izmišljeno. Naknadno. Naknadno, naravno. I mladi gospodin tamo šta proizvodi? Isto vrti na kolu, vrčarstvo. To je vrčarstvo, znači proizvodi, napravit će jedan vrč. Jer vi radite vrč sada, oprostite, zahvaljujem Borise. Vaše cijenjeno ime je? Mario. Mario, vi ste isto iz Rijeke? Iz Koprivnice. Iz Koprivnice, odlično. Vi izrađujete vrčeve, mlada dama, ako se ne varam, je mlada dama iz Crikvenice. I tu je još jedna mlada dama koja, evo, izrađuje nešto ili samo prezentira. Da li vi radite? Pardon, oprostite, ne vidio sam samo kosu od traga. I'm sorry.
Oprosti. Reci mi, znači ti radiš sada, nožno vrtiš ovu i izrađuješ tanjur. Da, to sam ja napravio. Da. To si ti napravio. Odlično. I tvoje ime je? Ne, nisam to ja napravio. Dobro, reci kako se zoveš? Sam Lovro. Lovro. Evo, molim vas jedan lijepi aplauz za Lovra, Borisa, Marija i Crikveničanku našu simpatičnu. Evo, ostavimo ih, neka rade u miru svoje grnčarije, kako se kaže, jel da? Ili keramičarske poslove, ručno ili uz pomoć onoga kola. Toliko za sada. Hvala lijepa. Ispred nas je, koji kamen to? To je kamen iz zaleđa Crkvenice, tu su dva kamenoloma i to je baš... Do danas. Tradicija vađenja kamena iz stoljetnih kamenoloma na Jadranu započinje još u vreme Rimljana, koji su već poznavali kvalitetu izvrsnog bračkog kamena. Koristit će pri obradi zubate alatke, čija se primjena sačuvala do danas. Evo, gospodin drži tu takvu vrst alatke u ruci. Evo vidite, sa takvim alatom se obrađuje kamen. Ovo je stvarno staro. Ovo je stari alat, vidi se to, odmah te hladno, ručimo malo, ne, ali sigurno je vrlo kvalitetan. Je od dobrog materijala. Vjerojatno, da dodamo još nešto, vjerojatno se to kali ili... Dakle, to se... Posao ovoga susjeda do mene. Aha, evo, dakle, vi možete raditi u kooperativi, dakle, on će vama spravljati alatke, pa vi ćete obrađivati kamen. Tu je, kako se zove ovaj, da? To je Mutaro. Mutaro, tako, tu se isto kamen Mutaro. Thank you.